Io tuia leateleia, e toia fio ma Jesu. Io toa tase, e toia fio ma Jesu. E a fio mai, e a fio mai, e toia fio mai Jesu. Ya, kita tahu macam dosa itu. Olha, você sabe, menina, então não foi isso, na taça. Ele tem que ver o tatu. Não vou fazer o meu fator vida. Olha, tu vai me fazer o vida. Você sabe? Olha, ele está tudo de telecoa. Olha, talata, olha, talata, olha, talata. Não, vai ver essa. Mas ele foi o teu, não me lembro agora, não é tão isso. Tu é tão mal ele faz. Leo tatu fatali on umma ile on the umma. This is the last sign. But this is what we can tell take over. But the test for the no pole. Ya tomo so ino tanatasi for fair tatu to the two. Ya aro to the sabi for spiritual preparation and practical actions necessary for fasting when Sunday law is enforced. Kami fatto terus menurut itu, oleh wafat itu, nanti law itu beliau malafia, oleh wafat mufti, ya tu beliau tu mana, pasalain oleh tanah kota Solomon, oleh tu ia mana lama. I meglio lo stupo malato proprio, l'ero caro, a prudent man foreseeth evil and hideth himself, but the simple pass on and are punished. Running on the natural tour, and not a long see the fear they are out of my on a film a tour, my nano barba. Awa familia ia, ele o mau te mata umarara. Paua ni le kalisi, e mara lama, I wino me ia o te kumai. E wha anua lama tau tala ia. Ia, vene soro mona ile, e mea rawa le tasi. Me koe mau le, gosu ma fitua, koe te suma moto mai. Ale mea rawa le tasi, wha o kuala kawa wina. Ale tasi a lua. Mas fa maminga na oleh fa mongi mas fa mauni o mea o feta le ventus pa ia mai te tau na tatua matala ia ma tatu fa o ia nei na rani te fenungia o le popore wa lena ia o atu lena ona le tu lana le o mai tatu rani ia e ia na mono nisarata e fai ia nei o desi nei ela é mais taurina tem de aplicar a teoria. Gospel. O noite. É o Israel tudo. É a vale. Da Israel tudo com campo. O Israel a vale é a também diz a na democracia o a campo na região. E o para o melhor climate change. O final. Final vai ter a fight que toma ele por o melhor. Oleh tu lah tahu, mak kena buat boleh. Oleh tu tahu,
pai mai. O le mea o le climate change. O le mea. It's a hoax. Ai fōrina mai e tele tana taski. Lai la tau te. E la ku ke la mongo ina me o e reisi me po pole. E reo se mea hoi me e se mea moni. E se sari e tala se e sia. E matanala e to kamtana e te ali. O kamata e le kuka o ka. E kere o ka kaso tipu la ia. Me tau e to te o tōna no fo mai ko kere kume. E a kere ratu la mea. E whakamoto. E rato sa sao. The rate. Because they think this is a hoax. E ero te runga mi pasea. Or si, ai se a lenda e fa me te o se se va me te como me. Ono kanaka e le right. Ma ke siamo e le kure le right. O le signale ti ana ko ko da te runga kuspa ia. E se e te tonu dato. O le ako e kua winga le maru Yerusalema. O e nako pasa o e Mesia. O e nako moera ni Keriso. O nako umana le tūlea. E kai komu i le o omana. A whaina se sera o omana. E le ka urua ia ke la una i o kuku mai la. Kamu. Paromuia, a wane e following na se mea. E pepero mai se se me le whapai. Pero foi a pula sa uma da família se né. Foi com uma irmã. E ele nessa sim. E foi né. A quando toma le apoio. A foi que parou. Parou. Mas logo uma né como parou. Eu vou pular para ele fosse. A eu tomar foto. Agora o vídeo aí é para poder parar. A cara do vou pensar no quarto. Ok. Na família não foi que não. Si la kwa ka ropa me ku ye ku kwa ya ka ku fa masol ka ka to me mo mo ka fe to ka si ia e montino o la le digo e male tu make sure you have a relationship with God awako o nisi sa dinga nisi ta mfanya da ko ko e fai I o mole ai a fai le o mon fa ma o no tatu fa lo tatu fa tu ma nga wa e fai le fina nga le tua le ya musa le la tatu wo tu te mi le fa ma vina le sa le ro tatu ma tu se skill ta ku le ro tatu ma le tu fa no ta ku ya ai a fai o mai te mina o la la na tu fa what are you going to do? Number one, make sure you have a good relationship with God. Por el tema de para ser de todo. Por el tema de ya pues ya para amar el efecto de tu sueño. A pues ya de tu caso. Cuando yo que el fondo no veo hay clase media. Cualquier tomate o cual que le fa amar y me se o ko ta ka ke fu ku ka ya ka ke fu na se ka na ka we e no ka we ya ka ya e sa o me le ai e po le a ta tu pa pi si na ma le fa na di ya le o ro na si ki ata ma ta ma to te fa ka ya ku technology o le o mo wa ka ni wa ma ta no ko fa mo longo I la fue el mapa para la finca o que muy so se tiene que copiar un caballo por el freno la vuelta la te por la feo final cambia ya lo muy importante para el punto pues le mano ya el faro fue una hoy en oficina con teléfono que sea por lo nego el tuyo lo hay otro cuatro lo nego el humo lo tomamos humo mga bia ina ia tato manu maro a koe ia se ana sale ka se manu maro ai e ia na no e koe e se ile no mai
Yeah, not just all. Many who profess to be God's people and yet choose to wait for the last minute to be ready will find themselves not ready and lost. Rolling awang na ingat, pwede pagkakali sa iyo, pwede papaya pulo. Tupo mo ito, pula malasa. O mapapaya. O kanin mundo. O nagtayin lewa ang bayan ito na pasatima. Apa sa tato pakamala. Ya, ako tato ko sa kamala. Ya, pag ikaw na may nanang mabala. Solemn are the sins connected with the closing work of the atonement. Momentous are the interests involved therein. The judgment is now passing in the sanctuary above. For many years his work has been in progress. Soon, none know how soon, it will pass to the cases of the living. Only now, the technically, la ulo fam sibrina umat tahata lae, e tunga, mat. At the way that from the soon, ai nei rosa su ka o le ala le la kalata o le ala mane o le a o mai ro fa sino nga ya te ka tu le so forma in the awful presence of God our lives are to come up in review. Okay? At this time above all others it behoves every soul to heed the Savior's admonition. Watch and pray, for you know not when the time is. Ya tahu que lo que udah sih suka fama. Ya mau masuk Tuhan. Kalau detar ada como boleh itu. Saya tahu banyak saya mau semua Tuhan. Lalu ya kalau mama tuh mau kau sah. Ya lo payah itu. Payah kalau saya mau masih bermakna kalau mau ini ada ya ini sebenarnya. Ya, apa saya nggak percaya mencoba konsentrasi sebenarnya mau ini kayak gitu. Mau ya udah ya sebenarnya sama orang aku ya ada rumah. Ya itu semua pada dia. Tapi ya benar aku berkira. So, mau dia enggak ya. Aku sering bawa dia. Saya lebih pilih dari dia. Saya tak dia master dari apa ada sama tua sih. So how can we have that relationship with God? Yeah. Maka kok jangan terboleh dia dapat apa? Awak dia dapat apa? Apa macam saya orang tak. Usaha orang kau kau wafai kau kau mai Yesu. Mafana na ka wa Yesu ole kwa fai. Aka ole kare siora. Papa mo. Am fai la rosi na pele na pa kani mo na ko ini mo ka. Pero si na pele na pele ya. A fai ka te fa tasi te ni se yo yo. Ole ala fai ma kana ka ia sa ma ko fi wa i ke mo mai. Ai le fa pela la ako fai ko mo toro. Ai ko mo mai na yo. Pa apa ya sa ko fai na pa na ke mo fai. E no se le pa pena ko pa ma le. A ko e ke malanga e ke fina dala ke a pakwa a pakta to to le to ro ni na. Ki ai ko ma wa. Au mele sa fai ke mo fai. Wa sa la umra e ke le ko sa de kuwa. E ke fai ko ia Yesu, ai sa ma vai ma. Mana masalah. Pada ke mo fai. Ai sia. Na fai ben mo sa ka ko te wina. De ma mo fai na ka ko. Ma ko ka. Look. So mo fa ko to sito. E fa per ko so to le la fai ana de prima. E le ma fai ko ia mo. So, get rid of everything. Anything that comes between you and God, get rid of it. Get rid of it. From that, we go to my verse, come here.
sa'i mai o tau ia te maofo. Te auto sa'i mai ia te o tau loto a toa. E leo le apa o le waka o le imasu lua ioko saina lea. E maha uia le tua mea mea ko e pepe. O e ola. A e ola lea le tau i le whatutua, i le malea. A ko muli. E le fia lava. Ele que fez o São Correto. O kama so sina to ke tua. Ai no mesu ma kora. Ala kora ba ta. Bolo lo pete. Ala mo ya ta. O le so. Ia ti de no fa ma ko so to. Ia fa ma wina. Lo to wala wina. Ma lo to fi. Awanta to foi ele mesmo. To tirei. Very, very important test. Wherefore, rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Auxilia, was your vote, was your election. Lana foi muito escolha. Então, tele balau, dia. Aí a cortina foi definida. Creme, a foi o meu pinhão, levava para o leito. A foi em cambio, mas era que foi lá, faz visita. Se eu tinha uma de comer. Creme, já. Lá foi uma a cultura, melhorou. Pray the Lord will hold the wings of strife until the third angel's work is finished. Running. Ia tā kokaka. E ngā ia tā o whiofi e a geru makamatani wha o nei wate o ngāmi mai. Se ia mō mua wha maheta le o e whulaina o e whi awa lona tolu o a. Masai dia kamu dah tui, kalau tui masai dia tak maka. Emang dia boleh pakai kau boleh sih tak malu. Ya, esok boleh tak mahal, tu boleh malu. Alhamdulillah, nanti kau baru mai tak ada. Eleksam dia mari pakai nanti. Maku boleh kiri nak komfort dari komandan. Contoh kalau buat farmer kau faa mo pai no lo kalai mo o meia a sei faa o mo na ada tu ya mami dengan mo the prophet saw your angels standing on the corners of the earth holding the four winds of the earth that the winds should not blow on the earth nor on the sea nor on any tree. Another angel ascending from the east cried to them, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till they have sealed the servants of God in their foreheads. This points out the work we now have to do. Amir bokuru ay misir apa? Jadi awal bokuru koa. Oleh sebab itu lagi koa ujian. Apa yang lo pun? Apa orang kamu akan dia? Ya khusus orang. Wah, isi keren bang kau yang mahu dengan saya mau ya. Oleh sebab itu ya. Wow, naik dulu ya. Ya, betul. Which is to cry to God for the angels to hold the 4 weeks until the missionaries shall be sent to all parts of the world and shall have proclaimed the warning against disobeying the law of Jehovah. Jadi, kalau ini saya mau mengisi dalam sekali, ini fahamkan. Kalau dia tua, siapa muda, apa yang dia lupa ya?
ia au ia la o se ko mo fa o grupo se te au ko fe o ki ni o dano i maria la ku o ne o la ku pa e ga no ko e pa te na ia o ni tu soi o mo ka le o sua te na ko mo le ta o i sua o te o le ua ia o tau o ka pula o ko le ai mo te a ona no ka no no le ua vai ai o sua le a mo Mau la. e ka a mo la Eni. awa me wale no ko la e le o nga wena me au nei Eni. o fa ia ko ia le sua ia o i na so na tu ina mai ai o sa mo i lumo na mai so ai fa te lumo so ai la ai ia ku ma o i lumo ki te ona ma o i ma si te lumo le panu ai ona ona tu ma o le la sa tu fo i ma si na ina se ia tau wia e lumo e ita ia la tau e le o tu si e le ta le tu si ia se o tu ma o le la te tonu le lani o le va ve ona vivo o tu ma o te o se asa Eni. ele kano e ka mo ka ta ko ka ko ka yo yo ma ko yo ma ko fia to se ma ko ko la ino me ka ya ka ka ya fa ro mo le mo fa mo le to ya la ka ma ka si kwa ya tu pa ko ko ya ke sta e si fa mo ha no si fa di na biso ma ko sa Eni. ma ya le fa ya pero tu ko pa ya le fa ne ele fa ko pa so so mo ya sa ya when the Sunday law is passed, if you live in large cities, undercover, follow Christ's instructions, leave immediately, don't wait. There are no people problem or go carry it to that as you do. Nothing. There are no way of telling me you see if I thought me happy. That's why we ain't perfect. But I didn't to the men for you. Now I'm out of you every time. Oe o i te iona po i lato sosona i mama. Yeah. Leo o mana o mai lea koe le whakaranga isu. I le au so koe le te mi lea o manai whamtana o Jerusalem. Ia mai tāru te roina whamtana. Ina wasi o bia, e au tau, i a Jerusalem, i te te au e lema, te te au e te tati hai ono. Cestius, ona te i a lea koe me whaposeria, o koe ua le au pau pai o. A ina wone uta, a tanaka i a i se vai, e muka koe u koe o me ka o au extremists. E ka o ka koe au supremacists e ka. Ne wako, pakara ko o lea pakara i lea, a pako mo le tua, na o, na kua le tolu tau. Pengira le o kuni mpa. Ale manole. Sola. Le loa e ke sa uma e. Pengira le kapu. No se na tate. Ina o to sala e te te au tito. Ma le si vai na au ko se o meio se le meti ai. Kitse pu. Arben. A fa o tien ma. Ko te te hata na ma yuma. Ma fioti e. Ya. Para isso. E mire, mamãe, olhei o livro para falar. A única livro é a dessa menina aí não fala. Olhei o livro foi. A única foi a que abre o novo. Olha, é tanta primeira tu. O toma é. Va forma. Almura. A única foi uma coisa já, mas aí mesmo ia lá como faz. Essa vez para mim cada isso. E eu estou tentando ainda ler outros sons sobre o que eu sei mais. E pode,
Usarapa po na foi no carro que dia, a também que isso aí. Vai que morre mais apa. Não. Para mamãe pensar, ya. O homem isso aí se para se solar. Ele teve uma área por ah. Those those who were working in the fields or vineyards must not take time to return for the outer garment laid aside, while they should be toiling in the heat of the day. They must not what? Hesitate a moment, lest they be involved in the general destruction. Al materia de sufa. Tu sei boa na application. E fala tão fala que eu sei. Ai, olha, tá por aí fala, já não lembro. Nada me tuku ina ua. O ia tu ia Yesu. De verdade tuku tem la fama de isso, né? Vai maneira. Olha, tem dia. Tu olha ele foi ele foi aí. Ele era ya. E aí dá se vai uma moda todo tem papel meio para uma ia se lá ele tem isso. Olha para uma ia cá com essa de por tem. O ele não podia ter ele. Manta todo lá. Olha para pura foi por forma de não de rua. Okay, in the days of the disciples, Jerusalem, or Holy Ground, was the initial place from which the gospel went to the entire world in that day. Jerusalem, o inana, na amata mayai ona, pasal waktu kali lagi lalu, ele tem isso. Kalau sudah ya tu, walaupun malu ada pulih kan kalau lagi tem isso. Would you say Rome was the only superpower at the time? Yang apa yang Eva termai Roma oleh kuah superpower na Kenya. Yes. Apa mana? Makanya, kau itu Helen, Colorado, el Kai, el Ciel, el Alfa, el Granero Martí, was the only superpower. Superpower lang. Kaya nang may faal. Kaya mag-wait rin nung nari ng kuwa. Para makihay na pa yan sa para sila. Eh, balik. Pagkaya na superpower kayo hindi. Kaya ko kayo hindi. Kaya na kukoy, kuwa, faku, oleh se alu mudi la ino la rami ade ko afa te na ona apa ko se au de la America. Is America the only superpower today? Yes. According to the Bible, America will be the only superpower. So America la perde Europa. Kalau kita boleh, dia buat boleh kita bilang, dia mau buat takut sama. Kalau Amerika pun, kalau aku punya ulang kali, kalau aku mahu lima, kalau ulang aku punya so, testimony, why? It is no time now for us people to be fixing their affections or laying up their treasure in the world. The time is not far distant when, like the early disciples, we shall be forced to seek a refuge in desolate and solitary places. As the siege of Jerusalem by the Roman armies was a signal for fight to the Judean Christians, so the assumption of power on the part of our nation in the decree and forcing the papal act will be what? A warning. It will then
be time to leave the large cities, preparatory to leaving the smaller ones for retired home in secluded places among the mountains. And now, instead of seeking expensive dwellings here, we should be preparing to move to a better country, even heavenly, instead of spending our means in self-gratification. We should be studying Jehovah. Pamagalaw, si Algale po mo, kaya pa ako mato, kaaway ang nila. Ang pa yung lahi so pagbuo mo sa nawa ko pa. Ele kakao mo esapos. Ako na rin. E ito na tayo sa amin, ito na ito na oya. Oya na po, yung nagkakita na po, e kakao mo yan. Ya, eso son las cosas que la toma hoy. Ahora ni que voy a ver la que el mundo ya. Botar un inferior. Alba mamá. Para comer la carne. Casa ya, feita o não, feita do fato. Oh. Thank you. Till the night, a very impressive scene passed before me. There seemed to be great confusion and a conflict of armies. A messenger from the Lord stood before me and said, "Guard your household. I will lead you. Follow me." He led me down a dark passage through a forest, then through the cleft of mountains and said, "Here you are safe." Wow. Porque no te mira que para ir a lo que hay mil euros más de más. Que hay mil euros más de tu video, como como ya le puede formar un saco. Le tengo idea o le digo a te por ver mu o ver me la calle. Que mi como era o no me le puede abrir. Pamela Neva, Balauria, Loaima. Parecía, o no le puedo nombrar, que mira el campo a Calaca, ahí en el Negas. Lo que estaban nadie, pero no se puede, no se para. La pelotilla. Ahora puedo estar, pero a veces se conforme que no había sabe, o se guarda un coro, así no. Acá, a un lado. Ai forino marca, ya é para o rumo rumo. É forino mai. Ele o qua e montino e o ai na me tofa. Ele. O lá que o como foi ele sigue tu sai mo do sítio, e uma mano. O tanata na, ele ame. Ele só na ele quer. Tanto o lemo falo o ala fo. Tanto ele popol. Agora, correto, como foi feito? Olhar motivo, olhar como faz. A mulher não faz. Agora, eu vou olhar mesmo. Mas eu vou não. Uma coisa. Cara, eu vou olhar, não vou dizer. Tá, message. Orang bilang, wafa kom sana dia, buat dia lalu. Ingat dia ni, roy ternyata dia lalu mai pasot ternyata dia tua. Vamos capir isso. Como vamos falar isso no papel? Não, a fato é essa. Esse é o papel que mais. Esse é o programa. Como é isso, não? É porque eu vou falar de uma maneira rápida. Aí eu vou ter que fazer isso. Olha. There were others who had been led to this retreat. Não, ele pode cato. E isso que a usa por fazer lá comuna. Para o pouco ele é. Para se alguém vai ir à Silva, eu falei, vai me. Eu vou começar a ficar aí, é para não.
leiro tu kupe. Ala tamata moni ale tu ya. E leiro se ne tu koe. And Kamai kampa. The heavenly messenger said, the time of trouble has come as a thief in the night, and the Lord warns you it would come. That one quotation from Ellen White, Makwao Father, pay that to her. Father, pay that to her. They did a monument from our yeah. My little lady from our and yeah. Ellen White. Realize that God's destructive judgments are about to be poured out. Lo mai ora kuna kuma sa ya hero. Olera a makaona dingi na maia, fa sinona, o mala, ia mafafi kau ia. Iore ruo. O te rini na fōi o nana i o kauna, ma o na pina i o nasa. O te tui nā te fōi wa rene le lani ma le rani o le toto, ma le aki, ma le asu pa ani. Ka pia mea la ho mati. Men in responsible positions will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but from the sacred desk will curse upon the people the observance of the first day of the week, believing tradition and custom in behalf of this man-made institution. They will point to calamities on land and sea, to the storms of wind and floods and earthquakes and destruction by fire, as judgments indicating God's displeasure, because Sunday is not sacredly observed. and Wala to ta mande tuoma o te tala mai nei ni rarurani. Ona wa. Ua so ni rarurani te sa paki a o la sa. E te to nongu ta. Ma, e. Hima. Take your Bibles and other literature and go visit those closest to you, warning them of what is coming. But termina, that's a website. Por cierto, so não está com nada. Não é uma forma de olho. Não é ela. Que sobre. Ellen White was once asked what she would do in the event of Sunday enforcement. And here is what she said. And then they asked us, what will you do now when the Sunday law is carried out into execution? Said I have got what? I have got that all mapped out in my mind. Wow. Kama kwa plana weka, saya wa oma pa mua oma na ngale pa fa. Aisha, na fa ya. Na fa la chen tonu ko kwa plana le. And what I will do, and what I will advise you to do, make Sunday a missionary day. Go right out from house to house and carry the publications that will teach them how to obtain eternal life. But anyway, I know that's something allowed in us. Why allow me to never pay that? If I know it. But the men that we don't need to hate. They hate people. That's hate crime. After that, there is. But what do we controversy? Country living, last events, steps to Christ. They care about who for the the physical level, you never to put a proper land of my wife. I never ever to hear. Let's say, I will have one. The serial to Fakuma and our fact of male publications. They are silent messengers. Who are the Alma Lady or Elaine Roa. I have a thousand rounds. Parciale, the Mafaz to it. Why am I allowing a very good controversy of a new model? But for writing, Kakuma Luna for Kenya, the way for Nula Kako, go ahead. It's coming. I'll mark it up. Wow.
Okay? Engage in spiritual activities on Sunday. I will try to answer your question as to what you should do in the case of Sunday laws being enforced. In the light given me by the Lord at the time when we were expecting just such a crisis as it seemed to be approaching, was that when people were moved by the powerful belief to enforce Sunday observance, Seventh-day Adventists were to show their wisdom by refraining from their ordinary work on that day, devoting it to missionary effort. Really, perché io faccio una bellezza. Awal ke salu persa, ada ni faith for all salu dia. Ila sa, awal aku mereka. Kena ngai, ya kita waktu makan, apa kena kikulas. Alai kaya final yung mga pangao, patsanatan mo dito. Dili ko ang Wah. to defy the Sunday laws will but strengthen in the persecution the religious zealots who are seeking to enforce them. Give them no occasion to call you lawbreakers. One does not receive the mark of the beast because he shows that he realizes the wisdom of keeping the peace by refraining from work that gives offense. Marami pong pangalan mo ba? Yawag pa man ang galaw na sa mga kafayan po na ikata. Ay, iba ba yun? Kung may wakang leso, yung kuwa, ife-rupe wa. Pero rupe ha. Be prepared for hardship, persecution, and imprisonment. Matay ba? Ang diyaw ito kala ko kulanong pasawaya ito malato ito ay pero ito demo umela umanawa. Diyaw ito kaya mo iba ila pa ay nangilo ito gitera wala pa pero na ito pasawaya pero mo moya de ito yung kala ako ito na kala ito temple. Many will be imprisoned. Many will flee for their lives from cities and towns. And many will be martyrs for Christ's sake in standing in defense of the truth. Rome, ele isso para culpar. Ele não faz isso. É o que tu pode amar. Ele fala, amor é o evento. É o lado mais inteligente isso. Ele. Lord. E se ele for ele como apoio para o povo. Ele não foi no seu sobrenome. Aí que ele não foi ele como para amar o Roma sobre. Então a sola pode entrar na água como ele. É uma boa então. Mama, Roma é mama, o que for, a carga é tua, a tarrafa é tua, foi a tua missão de Roma. There is a prospect before us of a continuous struggle at the risk of imprisonment, loss of property, and even life itself to defend the law of God. Porque não é nada de John Huss. Maka okay. Jangan cepat orang itu. Pemain lawan, main mana? Pemain kafudah. Bawa aku suka mah, khas mereka. Bulu mau kafir. Saya lagi di laut. Orang tengah tertua, mereka makan suku mereka. Ada main khas. Apa makan kuah? Apa main rumah? Saya fikir aku bersuara. Pak Pemintana Televisión, realize that the letter way is needed now. And pray for it. Awal tunggu lagi malam malam di Oklahoma. Pak Pemintana Televisión, boleh kita ini suasana. At this time when there is so much war and famine, presidents while there are calamities by land and by sea, the truth is to be made, be prepared to be a medical
missionary. Dia orang bukan mai formal. Kalau buat kerja dari rumah tu, saya nak formal. Leo mai menjadi dengan simple methods. If I mai itu, memang we asyik mai. Itu sih nak mai itu adalah nak fight apa? Yang ada ni, memang ini sih sosial ni korang baru kita mau mai itu. Kamu tak tahu apa yang dia kata, tu pernah cek misal. I wish to tell you that soon there will be no more work done in ministerial lines, but medical, missionary work. Wrong with it. Ele foi a luma. É fora. Ele conhece a minha fatada. Depois, como faça? A gente tem um medo de tomar fora. Quando o homem sossone, e ela vai pôr aqui no homem sossone. Quando vai, consiga brilhar com materia, a murmúria é tua. Sabe, ele está na porta. Não sabe, pray for wisdom to dispose quickly what you don't need. Não, ele não quer o homem lá ia se olhar por favor, por falha, por água, né? Uma falha fata o inato é mais do que faz, mas não é tua. O homem eu, mas ele não era lá, Houses and lands will be of no use to the saints in the time of trouble. For they will then have to flee before infuriated mobs. And at that time, their possessions cannot be disposed of to advance the cause of Christian. I was shown that it is the will of God that the saints should cut loose from every encumbrance before the time of trouble. Not in the trouble there. Before the time of trouble comes, and make a covenant with God through sacrifice. If they have their property on the altar and earnestly inquire of God for duty, He will teach them where to dispose of these things. Then they will be free in the time of trouble and have no clogs to weigh them down. Now, who will have whatever kufa kumela whatever flow, like who have a process in there, like who have a process in there, whatever it was, then I told my son, he said, what I very cool. Then I will bring a Kurma. Or people come on. Yeah, I will get when you see this stuff. Hold it well. We are soon be worthless. When the decree shall go forth, then none shall buy or sell, except they have a mark of the beast. Very much means will be of no avail. Not that they when you cannot buy or sell. Finally, the same way come for then o vai na tua uma carro doki, uma faca pouco melhor é a faca uma não é a uma irmã já é a uma irmã já o carro certo está é uma máquina as long as the message of mercy is to be given to the world, there will be a call for effort in behalf of other institutions and enterprises similar to that for the relief of our schools. And as long as probation continues, there will be opportunity for the canvassers
denominations unite with the papacy to oppress God's people. Places where there is religious freedom would be opened by evangelistic cancer. Very good word. Very relative. Amen. In one place, the persecution becomes severe. Let the workers do as Christ has directed. When they persecute you in this city, what? We Flee to another. If persecution comes there, go to still another place. God will lead his people, making them oppressive in many places. Were it not for persecution, they would not be so widely scattered abroad to proclaim the truth. And Christ declares, ye shall not have gone over the cities of Israel till the Son of Man be come, until he having spoken the word, he is finished. There will always be places for labor and hands to receive the message. The number of familiars who it is done. Ahora le ver coronavirus, no me debe explicar. De cara que fala mal aí pelo que fala. Eu tenho ideia. Quando não se ia com carro matar. E a wala como é, tá com tudo ele lá. Ela tem na lona. Wala tá lá. Ela lá do teu. Tá feio de tudo lá. Eu ia lá no final, ela leva para o quarto. Ah, faz tudo. Realize that a great shaking along with spiritual darkness will soon surround the people. Therefore, pray for your brothers and sisters and for our faith to stand. Any tal way this not a policy? Is that Amen. it is not tal way Asian se come tu. Tal way that Kenapa lewat Wi-Fi? Kenapa rumah? Nanti nama tu, rumah tu. Kalau tak malas, yo, ayo dulu. Ia ficar nisso que eu fui mais na Europa. Pois estava lá na Europa e levar a Paloma, mas falta para calma. E lá tu faz a Europa. E aí faz a vida logo. Ao foi treinado de todo ia para o meio. E na lei vai uma fato sobre esse. Lá todo fato esse a e no foi Kalau jangan temunya le tu le tahu na na le tu. Tamaya apa kalau de tahu male ui ha. E de vale o de fato romale. We need to pray and sigh for the abominations in the church and the abominations in the land. Church, without believing in God, there are going to be school. We will run out of paper. He endeavors to affright the soul with the thought that their case is hopeless. Then I recommend that your case is hopeless, that the stain of your defilement will never be washed away. Era la utamina de bueno was ma pare no le pregunta no. E tua lo bravo no marino le mokese. Seriously. Una como voy a esa cosa. Voy a ser una película guapo de los días. O como fa anima me moqueo. Se fa anima. Se tan man power en lo que va a estar. Pero pues un loro con power y a pues a mi fa. Oh, I never met you. But wait, that your stain that the stain of your defilement will never be washed away. He hopes to send us toward their faith that they will yield to his temptation, turn from their allegiance to God, and receive the mark of the beast. Satan enters God. His accusations against them
declaring that they have their sins forfeited the divine protection and claiming the right to destroy them as transgressors. Because he pronounces them just as deserving as himself of exclusion from the favor of God. This, he says, the people who are to take my place in heaven and the place of the angels who unite with me, while they profess to obey the law of God, and they kept his precepts, have they not been lovers of some more than of God? Have they not placed their own interests above his service? Have they not loved the things of the world? Look at the sins instead. Mark the words. Behold, their selfishness, their malice, their hatred towards one another. Kaya po, ako yung haters. Yung nalasaw kaya po, kawag ka po. Hindi, bawas ka namin. Amen. Tinawag ko yung gawin ng Amerika. Bakit kayo? Kaya naman pa, dinapay ka lang, nahihil ka lang ng pagkain. Mayroon ko pa ang lamang kayo. Offer the sacrifices of righteousness and put your trust in the Lord. Hey. The angel said, some try too hard to believe. Faith is so simple. You look about Satan has deceived some and got them to looking at their own unworthiness. Upulit po. Awag kayo kayo yan. Awag kayo kayo tun. Awag kayo masala. Bakay yan ko berfatutua. Wa umang malilisu. Amen. And you need to believe. Soon.